Nagkanas yo. Naibag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita, ket naggapaw. Iti pagayam tayo akayat na ti agpailingay itinagan nga adura. Kastoy man ti kunana. Der tata balsamaw. Gaputa bermans itan, nalagip kumanag ti aramid ko ide nga aging gaita. Ket jak malipatan. Nalaingak nga agkikail. Ket daytaw ti pagtayakan ti istorya nga inak ibinglay. Ay na. Mayat umadan ni manan ti Disyembre. Ket apay ko man no umadanin ti Disyembre. Ket amo mo na Pasko manan. Na, apay sa bali man ti katawam si kaadora. Ay katag practical tamanen alakay. Ay na, amok man ti adda di ta panunot mo. Iso adimon patuluyan. Di nakman kontra-kontraan si Kamarkaw. Kano mairan-ranod ka mo lang, no dati itad da kanya. Ay na, ngam sa anak anaragsak di tangar aramidam. Kun kunam lang dayta. Ngamit ikaunggam, naragsak ka. Nagawid ka magayam kaanakan nida. Ha? Aywan, auntie. Agbakasyonak man matani. Puro trabaho tininto nara. Ay katun kaanakan. Ay umay mo iliwan nagitinagannak mau. Wan, auntie. Ay katangay naranaan ka. Ikanak mo iti pasarabo. Ha? Wan kaanakan. Italaang mo't nga agdawatakan ka. Kwan? Ay alan kaanakan. Uray manulaang. Sa nabalay, tamasukatan to iti adaw jay itad mo kanyak. Sa bagay mo't kitdi Wen kaanakan, nasaysaya atin asikati mangtud, ngem ti sikati ikanda. Ha? Wen kaanakan, angem ko nam siguraw, nga apay ngay nga agdadawatak nga raw. Angem sa nabali kanya kong tabaketakaw na. Idin to tada kayaw, uubing kayo pay. Ala, auntie. Mapan kanto ijibalay, taing kayo alaon ti pasarabok kada kayo. Ay na, kanakan. Agyaman na ka. Agyaman ako, nay. Unay mo to niyan ti Adora. Apay ka di bakit? Ay, di namot la urayon ti maitad kan kwa na. Damagan na adagos. Anya? Nasabat ko ita iji tersena. Ngamti kitin pasarabo na ti dinamag na adagos. Awan pa'y mo ti kuna na amang kumusta. Ay, pasensya ka na itiikit ko. Bakit? Talaga kasi ito gali na. Uwan nga rod lakay. Ngam sa bali lang amin tirik na nung daduma. Gaputa uray at dati kayat mo nga itad kan kwa na. Kasla mapukaw ti ganas mo amang tad. Gaputa din namot urayan at data amis mo ti mangibaga. Dahil nga rod bakit? Kanayon mo nga ungtan na Uncle Marco. Ngam talaga adinan maikat day jay nga ugali na. Ay na, agyaman na kadagito'y ininted mo kaanakan nida. Awan anyaman na, auntie. Ay ngam dila mabalain, anayunam jay chocolates. Iso ngamin ka ti pagayat ni Uncle Yaw. Ay na, pasensya kayon, auntie. Gamday tala ti maitad ko. Gaputaado kayo pa'y awarasak. Kasta aya kaanakan. Wan, auntie, iso pasensya kayo na. Ay kwa, anya nga tano ibagam nga awan ti awit mo chocolate nida. Ha? Wan, kasta ti aramidam. Itad mo amin ng kanya. Sa nabalay, tasaan ko nga ibagbagay ti sabali a tao. Ay na, saan mo't auntie? Noan niya ti inkargak di ta karton, isundi para kada kayo. Nga madimot ano jak ikan ti sabali. Sabali mo't lang tirik na. Anya? Unay kayo matanan ti Adora? Nay, apay manan Paul. Surwam pa yung asawa kiti linuloko. Ay na, nanya ti intad na kin ka. Makuntinto ka matanan te. Kunamlano asino kang agsasaw? Idinto tadi mo matultulungan ti asawa mamanggag. Anya? Kay sumag, apay, kwartam ayat ti inggatang na iti daw-dawatak. Saan mo? Tai
iso tinagrig-rigat anag kos-kos-kos iyay abroad. Ay na, tanalaing kayo pa na sumungbat. Kasanaw, kat awan ti babain mo. Ay, da kayo te awan babay nante. Inikan na kayo lang arudin iti chocolate. Kurangan nyo pa ilang. Siya kung ti mababayin ti daytang aramid nyo. Apay, kano kanyo amis mo ayan, ninida. Ay, kat ka anak kakmutan na. Gaputak ka anakan ka kangarog nga asawa na. Ay na, kakaasila ang ninida. Gaputak papakpakan ka lang kan kwa na. No. Ha? Awan sir-sirbem anak kalakarnay. Awan pa'y pakairanudan kan ka. Pwah! Agay na, agawid kayo nantay. Sakbay ang maong puti anos ko kada kayo. Ay na, nagkanasan na ya. Ay! Na, apeng aglibi-libi ka dita si Kamarkaw. Na, di ka man dita. Amukmut lang anaragsak ka. Gaputaad dati sang karto na pasarabo ni Nita kada tayo. Alya. Wan, adaw ti chocolates, adaw ti kape, adaw ti noodles kanda dumapay, adaw pa'y ti sabon kan pagpapintas. Ay na, sigurado nga ad-adda pumintas ha, ay naggana sinjaw. Amum ka di akas taunay tibayin ko. Gapoy tinaramid mo iti balay danida. Anya? Abe akayat mo adawatin amin at chocolate da. Ha? Kan apay nga imbagam, apapakpakan laang ni Paul kininida. Ay no, indanon man ang tinalaing akaanak dayta niya. Ha? Inarabit na lang dayta, gaputad di na kayat adumawatak kininida. Imot kit diya, ha? Apay, nalipatan na ayang adamutan karbangak nga agdawat kininida, gaputan nagbalinmutan akaanak ka. Ay na, agbayin ka mat, Adura. Agbayin ka. Agbayin ka kunakmanan. Anya? Agbayin ka man. Dakdakkel ti karbangan ni Paul. Gaputa asawa na ni Nida. Ken mayat ti negosyo ni Paul. Isu asaan lang apapakpakan kin ni Nida. San akasken ka apapakpakan lang kanya. Anya? Konam no perfecto mo na nga amayo, ha? Nanang, saan kung ay ayunan ni tatang? Ngam saan ngamin anasaya at ti aramidyo? Anya! Nanang, sardengan nyo man ti kinalaing yung agdawat. Kababain daytan. Kasla saan kayo ang makaramraman iti makan? Ahaw, may sakamag. Kano na ibas ti iigopam iti kape adinawat ko kininida. Ay nananang, dayta ngamin ket. Di yo ammo ti mabagaan. Anya! Tapno amuyo nanang. Siya kumatipang tidaninida kadagijay. Ngam inunaan nyo kano ngamin tinagdawat. Iso nga intednan kada kayo. Anya! Uwe nanang, imbaga na kanya nga adati pasarabok kan kwa na. Ngam gaputa saan kayo ang makaururay, ison ti inted na kada kayo. Anya! Hay! Makapainsulton day ta pa nagkatkatawa, Markaw. Apay, amum ay ati mainsulto si Adora. Ay na, Markaw, tao akmoy. Adamatrik na, iso adinak man bagaan iti kasta. Apay, anya ti panagkitkitam kanyak, bataw. Ay, Adora aya. Napintas day tanagan mo, ngam saan mo't ama ibagay keng ka. Anya? Adora tinagan mo. Iso arumbang ko ma, nga adorable mo't ti ugalim. Adula amin day ta. Hay, asino nga tamanan ay ati makikilan. Iso pa'y apakairanudan. Ay na, di ka pa'y ayan nabainan, iya imbaga ti anak mo. Apara ken kwa na kumadyainted ninidakin ka. Ngam gaputa inunaam adinawat. Sikan, tinangyawatan na. Nay, agrubrubwat kamot gayam kaanakan. Wan anti, itulodnak ni Paul iji terminal. Ay, kunak man no agfurgud kan. Saan pa'y anti? Masayang anak namin iti trabaho kno sa anak nga agsubli.
Sa bagay matkid di Iso nga anusak pailaang oray makataon, anti. Una, iso mo lang awan panggadam dito, Uwan niya, Rod. Mala, ano sa inyo tapno at damot at ipakipaspas kwa? Ay, katuan, anti. Nida, kaanakan. Anya day, anti. Ay nanida, ingka kita ni kargam amin ng arwatan. Abangan no, danalipatam. Ha? Ayun, agpaisoan niya. Ala, panawan kayo bait, anti. Ay, alawon ka anakan, awan ti parikot iti dayta. Ay na, sayang. Jak na ibaga ti kayat ko nga ibaga. Bareng addamanen ited na. Ay nante, di man singa ente asawa? Ay na, biyangot ka talaga niya, Paul. Anya, Apay ngamin amakibibiyang ka iti saritaan mi adwa. si kakit dante. Apay kami akalayunan ti umay dito'y balay me. Anya, Amo ka, ipagarup mo manan siguro nga daitid na rin ka, sakbay nga agsubli ija abroad. Ngam ay na, saan kamot nga umabuso ante? ay imot ka talaga, Paul. Sa anak ba't nga imot ante? Ngam kahit kula nga iparupaking ka, anagalas dayta nga ugalim. Awan lakit dayta agbirbiro kiti pagdawatam tar aramidam. Nanang, kayo man mga iti bunga ti mula yung okra. Apay kaday. Dumawdawat ti kaaruba. Mangtad kayo uray basit laang. Anya, ay naglalay ngandan nga Anya, agmula damot san aday ta agdadawat iti mula ti kaaruba ter aramiden da. Ay nananang, nudiyo kayat ti mangtad saan laang. Saan aday ta nagado ti ngaw-ngaw yu. Ay, masurunak nga raw kadagita kaaruba. Agmula da mga min, tapno adda apitan da. Aping nga agungot kayo nanang, kat uray da kayo mat, day tala agdadawat ti amuyo. Kat isumat nanang, ay nakasta unay ti unget yun, no adda agdawat kada kayo. Ngam napanunot yu ka di, nga amangan mat no kasta unay ti unget, dagiti pagdawdawatan yu iti uray anyala dita. Ay, anyan, nagalas at talaga nanang, nagalas. Kita man dayta nga ugalim, Adora. Apay mananaya, unget ka nga ungag. Imot ka, ngam no ka, nalaing ka nga agdawat iti uray anyala dita. Anya, Kati subay, dayta lagdaw-dawat amom. Kaslaawan mo ti manak nakam mo bakbakitan. ay nasa anak ngagdadawat markaw. Amok laang mo ti makigayim Agdaw-dawat aklang iti pamaskwa. Tamano lang aldawon, Paskwan. Anya. Katwan mag... Ay na, urayam ti Paskwa Urayam no adda ti mangtedkeng ka. Ngam no awan, di mong pilitan. Di mo ngamin amutag diskarte kag... Ay na, saanan a diskarte deta, Adora? Kinapuskol ti rupa deta. Anya? Si Mangpet gaya man ni Derek Kat apay ko mano si Mangpet nanang. Ay yawan nanakaw. Ibagbaga laang. Ay nananang, noan niya manin ti adda di tapanunot yo, di yun patuluyon. Anya? Saan kayo man amang ibabain nanang? Amok plano yung manin ti mangkikil. Ay, ay na, sana bali tano agkikilak man bilang, barya na laang titid na kanya. Anya, katuan, maawatan na, tabakita kaun. Ay nananang, da kayo ti kanayon amang ibagbaga, anasaysaya at nudata ti mangtid. Ngam ti agdadawat, ngam apay ngarot anaimot kayo. Ang managdawat kayo mat. Ay na, sana balay tabakita nga ruda na nakaw. Uwan nanang, bakit kayon? Katrumbang ko mga agbalin kayo ang modelo. Saan aday tatipakpakita yung aramidyo? Ay na, timaer
ka Derek baraw. Ha? Kastaya, nana. Wen baraw. Ay nataer ka talaga. Ay, yamanak, nana. Natataer ka manin no ikanak iti kwartam. Anya? Wen baraw. Tangay manulaangan nga aldaw. Paskuan. Iso nga ikanak ko na itinasapsapa pa Paskwa. Nana. Ay, wen baraw. Amok anawadwad ti kwartam. Gaputa sundalo ka ko naman. Anya? Wen baraw. Iso nga iyag mong ti 5,000 sa nabalay. Barya laang kan kadayta. Ha? Wen baraw. Ay na, maditi agim imot. Umadayo kan ka ti grasya. Iso nga ala. Iyawat mong ti daw-dawatakan ka. Nasaya at magtasimmang put ka na Dora, nga awan ti manaknakam na. Ha? Kawan mate, awan manaknakam mo, kanday talag daw-dawat amom, imot ka pa'y. Unay mo daytan. Pasig a negatibo mo't amin ngayon bagam kanyak. Marko a feeling perfecto. Kat iso mate. Ay na di ka nagungungit Marko. Adda 5,000 tayo. Kisayan tayo iti igatang tayo iti litsaon. Ay na nagkanasan jaw at talaga. Talaga adi ka makarikrik na Dora. Amom ka de, anaiwarasan iti barangay tayo ti inaramid mo kin ni Direk. Anya. Ay na, magibabayin ka. Ingkay sublikin ni Direk tinala makwarta. Gaputa kasapulan na launay dayjay. Naggastos iti dakkel. Gaputa nabayag nga saksakit ka sa awa na. Kat igatang na kumamanan iti agas ja inted na kin ka. Ngam kaputa pinilit mo. Napilitan nin anang yawat kin ka. Anya. Dahito iti tandaan na Madura. Saan agaputa mayat ti panggetan na. Kat napunpuno ti pitaka na. Laglagi pumayt amang mangan di tao. Kan adda pamilya na agas gastusan na. Iso adi mo ipagaraw. Analakalaang ti panagdaw-dawat mo kadakwada. Nawatam! Manipod iday, nagbalbaliw akaw tatabal sabaw. Kapunta saan mutla na saya at ipakasarsaritaak iti bariumay. Imo, puskurupa, awan manaknakem na. Agdadawat, ken uray anya lanita. Agingga ita, jakon agdawat iti pasarabaw wenno pamaskwa. Amukaw nga urayan ti itinda kanya. Alakastan, agyamanak unay, tatabal samaw. To'y pagayam mau, Adura. Ay na, pagayam Adura. Ngamala, bayam kamsat Adura. Tinapatag, nagbalbaliw kan. Tano maminsan, sana nalakati agpilit nga agdawat iti pada tao, kamsat. Gapunta saan tayo nga amaw, no anya ti sasaadan da. Kasanaw no ti dinawat tayo, kit isulaangan tinabatbatikin kwa na. Di isaw ti kaasi anawanan. Maladay ta kuma, ti agbati ka na tayaw, apagpanpanunutan tayaw, papagayam. Malah papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti surat, nga impatulon ni pagayam Adura. Dito'y drama tayaw, nagkaanas yaw. Isagsagot ka na kayaw, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay panang tarabay.